Alhamdulillahirabbil alamin. Kaula ajunan semakin along polong tempat si mulja di dalam acara si sangat mulja along polong ben orang-orang si pada mulja mirngaki budabu si sangat mulja nucuh dek kekelakuan si sangat mulja ingki kento ridhona Allah nucuh dek ke tempat si sangat mulja ingki kento swargana Gusti Allah. Bapak Ibu pasera orang si aparingnya macet kelakuan macam makin nika mulja telitan tak tanggung manusana si abrinya meninon pasera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sehingga sareng Rasulullah sampai inyamain kelakuan macam makin nika bi Rasulullah sampai inyamai raudhatun min riyadil jannah, kebunan setengah dari kebunan ya, amin Allahumma. Jadi secara pandangan mata zahir dan pandangan mata socah kaula ajunan sedaja kaula ajunan semakin lom koloman itani nasuraji iki munaji patang abes itanina munaji mirngaki itanina munaji atang mirngaki icompon tretan munaji can pandangan mata zahir. Tapi menurut pandangan Rasulullah kaula buat ajunan semakin lom-oloman nengpun kebunan suar manceran akoloma kaula ajunan ipun kebunan swarga sebeda itunya manceran terus along polong sampai depak depun kebunan swarga sebeda akhi amin Allahumma. Sampai bi Rasulullah itu bagi teratan ghanimatu majalisi dzikri al jannah, hasillah tempat ilmu, hasillah tempat zikir, hasillah tempat pengajian, hasillah nyari ilmu riyah iya arya swarga. Sobung kelakuan si pada mencari ilmu nih teratan semakin gulajunan kan ngaji kan iki lagi tak ada kejaran si pada ngaji nih Pak, tak ada Pak, tak ada kan cara nolong-nolong kejaran bencara nyapora dosa tak ada si pada ngaji nih. Sampai dengan Rasulullah ngaji sejam ulama bedamane ngaji sekejap lebih utama itempeng apa jeng sunat 1000 rakaat. Makanya Pak tanya lagi Pak dan kau bener lauk si kamu masih kelar apa jeng sunat 1000 rakaat Pak bumi ring kau bener lauk sih ngocak itu tak kelar tinggi anapa berak apa jeng 1000 rakaat ini 1000 rakaat atau jeng terawih non dulekor rakaat mun imam mabak lambat tay toro imam Pak iki Allahumma sholli ala Muhammad maha imam ngangku urusan tartib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dan makmum abid deh akhir tuli makareko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abid saroware abid imam waladhdallin nyentak makmum amin dan imam ngosok makmum dan imam dibudin pahal ngokui cepetan deh bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar ngocak sedang udah lanjut alhamdulillah berapa jam 1000 rakaat kemun ngaji sejam ngaji di jam insyaallah rengko bener mampu lagi alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tak ada sepada mencari ilmu nih katanya makanya kau lebih ajunan pun anak ngaji Quran anak sekolah paket teka ilmu nih non deremap pasraki anak nih Pak iki pasraki ke kiai nah pasraki ke guru nah mi seni kan non orang ketika ilmu kento anak bekal ipa barokah bi Allah ilmu na bekal ipa barokah bekal ipa manfaat sareng Allah
makin nih kebanyak nak ngaji tak temu orang tuan cerita pak rode teng nak kanak nyul ya Allah ditanya kisah apa bencong parto anan sapa anan pan bukar sah itu ini bapak repot ini membun cepot repot tanpa seragi tetan iki bagi sareng muruk nak kanak nih kan syarat tak syarat apa Allahumma sholli ala Muhammad Masya Allah tore banyak sekali kejadian Ustadz berangkat ke madrasah Ustadz berangkat ke musola moro ke anak masyarakat yang bini naik tanian kan ipa gua jadi tanya lagi kama kak dan si bini antara moro ke madrasah moro ke musola napa sih kalau kau bini panggala omplong kan kala omplong panggala boleh kak susun antade susun antade ipa gua jadi Ustadz beri cengkule helu mutamu deki anak cipik mutamu deki saya pikir anak orang kan iki lagi beda sesaraan boleh pak Ustadz mangkata kal madrasah mangkata ka musola subhanallah bini ngembe itanian sambil ngembet anak kan napa kan si bini kama aga antara ngajar ke madrasah moro ka musola napa kan si bini ngabele ke selake kak anan panas kolek terus kontrol lah terus periksa agak dokter nah apa jam bisa muta mudeki anak sakit muta mudeki saya pikir anan orang nih kebayun dua rasa bikul ajunan makreng latak sopan ceritanya iki pagi makan gue bisa apa bagus akalah pasrah aki ada si pada berilmu gading tenon alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad kadu kalena solawat sareng salam semoga tetap ia torakia da ajunan epon nabi rasul pelian imamul anbiya wal mursalin nabi si paling sukses imam si paling adil nabi si paling peduli da ka umat engki kentoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kau lebih ajunan setuju oleh barokah syafaatah amin Allahumma kenapa ceritaan karena manusia ini kekabi pak si kiai si ulama si rentani si pejabat si masyarakat si sogi si miskin laki bini kabi bekal arandede ka Gusti Kanjeng Nabi panapa si arandede syafaat pak bila langkung yauma la dhilla illa dhilluh itina tada ong naung kecuali ong naung Allah ikai begitu mahsyar ya ulah ajunan semakin kan beda itunya pak iki ku laku kau la ajunan bekal akumpul nang setong tempat nyamana mahsyar mahsyar keto orang pas setong laki bini kabi abengkang ceritanya abengkang mulos Allahumma sholli ala Muhammad Rabu iwati terus lagi Allahumma sholli ala Muhammad nikah songkan ya pak injeng aja nih kan tapi tak sehat nih terlanjur ngomong pak jangan paling sehat nikah kakak sewaktuan nih karena terlanjur ngomong di waktuan nih ke bah kesini bah gula itu monitor kilir monitor kilir bi malaikat gila begini mereka enggak monitor kilir pak coba sewaktuan kayak manterin kilanjeng ya muntah terok kilir tak tahan iya muntah Allahumma sholli ala Muhammad kula makin bersampean odi dalam tuh ya biasa kalampian kan iki lagi makin nih kepak dari panas mun kol telok kol dua mau di kamar mun tak ada AC mun tak ada kipas tak pernah sarong deh pak
ngantol sarungnya Pak suap iki padahal makin kento bumi ke arah kento 150 juta kilo ke atas 150 juta kilo pas aku ya masan arah kacetak nih kasih tentang bodoh ulama ada bu samil berapa samil belum mau kilo daripada remah kemudian abang kang bolos pakai bini ada yang aku sarung ada aku selebar ikan mau nih selebar Pak dia tidak saya jual saya jual abang kang kabi toh ini bagi Bang Kabi bakal minta syafaat ke Rasulullah makanya gue sampai mandir pada oleh syafaat makanya oleh sabun amulot siang amulot malam kamu kenapa dari seneng pola andi Nabi Muhammad kenapa setan mungkin ada Nabi Muhammad dunia itu celaka dunia itu bala mitala merdak martak marti ke dunia kita Allahumma sholli ala Muhammad mun kita Rabu Rasulullah ukuran dunia kita soki ben kelar kapan soki menang kapan kelar menang si paling palang orang sepes apes orang sekian miskin jadi santapan kebaikan santapan si paling palang orang bini mun kita Rabu Rasulullah kapan rembi bini bendem ki dia di seneng ada rumah dunia ini non iki bagi alhamdulillah Rabu Rasulullah yutus Rasulullah marti ke dunia kita rata dunia semakin seneng dunia kan Pak seneng tak seneng tapi pada takut saya mati ya Arab seneng itunya mi seneng rata si soki ben si miskin deh Pak si kelar ben si apes deh Pak deh teki bagi si soki silaturahmi kasih miskin si miskin silaturahmi kasih ki si apes silaturahmi kasih kuat si kuat silaturahmi kasih pespak kele pun silaturahmi ke rakyat rakyat silaturahmi ke pak kele bun seneng dunia ini non reng bini terhormat ungke derajat ungke kenapa sampai reng bini ini kecekak dengan Al-Quran cekak dengan Al-Quran suratun nisa surat anyarita tingkat-tingkat orang bi nih alhamdulillah reng bini mulja sebab rabuna Gusti Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad lambak kita Rabu Rasulullah yang bini nikah kapan head inyuan ke atas gunung Pak inyuan kapan head inyuan ke atas gunung kiamat kan Allah abun kabunan panas kepanasan ojen kaojenan mangken marti ke dunia yang bini pakai head gak usah ke atas gunung apolong iromaset tau pakai head apolong iromaset tau bental setong cetak du kasor setong kekel pam Pak tabu apolong kekel apolong deda apolong tidak masalah si penting si tengah si apa alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad makanya kita sampai tahamulot bunga bulan karabuan Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib saya gulban ajunan amulot saben areh amulot saben minggu amulot saben bulan panah boleh cuma amulot saben tahun pantes cek pantes ceritaan iki bagi Allah alhamdulillah sampai ulama madebu kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfam minal bahri awras paminadiyami maulaya salli wa sallim da abada ala habibika khairil khalqi kul sama cek kula ajuran sedaya ngampung ka Gusti Kanjeng Nabi soto aja ngampung ka Kanjeng Nabi kenapa? Kopi Pak pasera soto aja reng macura benih karo reng macura Pak min ladun Adam mulai dari Nabi Adam sampai ke kiamat ngampung ke Kanjeng Nabi kenapa lagi soto aja nih munadi agabai romai kaya ngampung ke Kanjeng Nabi kena rutin ke badui panjenengan abangun romai mau tempo biti sebabang ngampung dak ke Gusti Rasulullah ya aja wa preng kuben lauk iki mengampung ya cek sangkolan iki mengampung kiai cok len melek engki pak leres oleh melek leres sangkulan tenggu lajuran tak bisa ngilak lah dengan Allah laulaka ya Muhammad lama akhtaktul aflak
cek sing tade beun Muhammad cek sing tade beun Muhammad cek sing tade beun Muhammad sing kot aku beun langit bumi beun sesena sing kot aku beun swarga beun neraka setuju king pola nak kanjeng Nabi Muhammad alhamdulillah tigul balajuran bede ya alam dunia king pola nak kanjeng Nabi Muhammad mangkan balajuran setuju ngampong ka Gusti kanjeng Nabi alhamdulillah masya Allah orang ki ngocak ceritanya mun sing ngampong banyak kedua kan tidak ada ya nengki mun saya nyampongin segone pak iki andi aing du polo jeding nyampongin dong ren kober lauk lober tak lober andi aing telo polo jeding nyampongin ren kober lauk lober tak lober keng montase pak montase ke bebencin mesin pak ke sanyo tasero iki warpan minal bahri aurasfam minad yami Nabi Muhammad andi Nabi Muhammad nyampongin orang salam dunia pada bentase luang salok jel lo pernah sih sebenarnya tasik luang salok jel lagi bebensin mesin apa nih aku Gusti kanjeng makan misalkan bangga andi Nabi asma Nabi Muhammad daran kaji kenapa kalebur ngalakonin le olen Rasulullah kenapa kiai sholat selema toh cek kalau lebur asolat mulu lo tapi palebur sholat berjamaah usaha sholat berjamaah ke masjid mun bisa bagi-bagi anak apa kiai Rasulullah tak pernah tinggalan sholat berjamaah apa iki sampai Rasulullah saja tak pernah tinggalan sholat berjamaah makan lebur Rasulullah sholat berjamaah tori kau lajuan usaha mun bisa sholat berjamaah iya mulai tak bisa letak mau bareng sholat magi kajibi pak pas tak bojong aja pak waron mau tak bojong pak ini pada orang yang bojong mungkin bisa hosok usaha dia masih hosok pagi kayak melarat makin hosok nih pak melarat pak kayak banyak bintangan di masjid makin tolesan aja jalan karo pak si merah biru pagi Zuhur jam sekian, asar jam sekian, soko ben lauk, kampung dia, kekak ben kampung. Jadi apa aja? Sambil baca tolesan, zuhur konsen. Ya Allah, ngebus keadaan, ya Allah kaos, pada bejana, semin Gresik. Ngocang, dia ini masih melirik. Ngebus kabebo saja dah bergembar, tak lemah. Busa ada masih muntah hosok ya aja makin tak hosok pak apa aja oh lasan besan toro tak apa salah muntah apa aja makin tak hosok apa anak anik jawaban ke malaikat mau ditanya lagi apa aja bajang malaikat hosok tak bisa tak hosok minta hosok tak bisa malaikat mari abdi usahakan tak bisa anik jawaban kan pagi muntah bajang sekali bahaya pak makan usaha dek rumah saya berjemaah dek rumah saya hosok alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad luar biasa sholat nih pak sholat itu kalimat si agung keluar dari lesan si agung tempat si mulia matur dek kadat si paling agung serah Gusti Allah kalimat si agung keluar dari lesan si agung serah Rasulullah matur dek kadat si paling agung Gusti Allah kenapa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah cak maturana pangurmat cini banyak-banyak pengurmat lillahi panika kagungi Allah at-tahiyatul mubarakat cini banyak-banyak pengurmat si banyak keberkatna as-sholawatu si banyak rahmatna at-thayyibatu si bagus-bagus lillahi panika kagungi Allah cak pun Rasulullah matur ka Gusti Allah ijawab sareng Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh keselamatan rahmat salam tebe ka Muhammad beun ketibi mereka nih tebe ka Muhammad cepon Rasulullah mun karo kok selamat ketibi tingtang umat de remar wani wani tingtang umat de matur Rasulullah napa matur assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin keselamatan muga tebe ngatas abdina sedaya ben umat alaina atas abdina sedaya ben umat ya Allah nih Pak peduli luar biasa keselamatan muga tebe ka abdina sedaya ben umat ya Allah wa ala ibadillahi sholihin ben ngatas kabulan ajuran sipada soleh kabeh langsung malaikat langit malaikat bumi serentak jawab
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan bila tretan mun kaula ajunan asolat ini loh, mun kaula ajunan asolat emak embu mbah jai di alam barzah langsung yang kak derajat demi Allah. Amin Allahumma. Artinya mangkicing mari abojang mangkita ngucap wa ila ya almaro pak embu mak kita ngucap apa terus kapan mari abojang emak embu mbah jai langsung itu yang kak derajat demi Allah barokana salat anak bo anak kalimat si aku kalimat si mulja luar biasa salat makan palebur saya nggak cek sampai adik lagi lapas nomor 2 tore sampung gula buat ajunan palebur baca sholat buat kapasera ke Rasulullah sholawat kayak itu macam-macam pak beda selanceng beda sepertengah beda sepan selanceng sholawat naria selanceng sholawat munjiat iki bagi banyak selanceng nih pak pas pertengah tak lanceng tak pandek sholawat si Abdul Qadir Jailani as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah as-salatu wassalamu alaika ya Habiballah as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah ini ke pertengah tak lanceng tak pandek beda sholawat si paling pandek pak sholawat panapa gitu sholawat rahmat panapa sholawat apal kapi sampean pak iki King tak taunya mana kenapa kiai sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala apal kan apa ini kepada cerita kembang kan pak sallallahu ala Muhammad sallallahu ala berana siol karo ini pak Masya Allah asiol berana cuma cocok cerita oh ini kayaknya apa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala ini kepada cerita si lanceng si pertengah si tanda kapan ibu cah setong oleh sabo maca sholawat naria maca sholawat munjat maca sallallahu ala Muhammad kapan setong oleh 10 pada 10 rahmat si paringin Allah jangankan 10 setong rahmat cukup nyangkung selamat tawaring salam tuh amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Nah aku boleh pagi baca libur baca Al-Quran Masya Allah Quran lain boleh teredan kenapa? Mohon baca Quran sahorok oleh sabo loh mungkin buru salawat setong oleh sabo loh mohon Al-Quran sahorok oleh sabo loh alif lam mim berapa huruf nih pak? Berapa huruf pak? Alif lam mim lebon no pak lebon no kenjalan sih bagi Allah ki orang derem pak mau ditambahin boleh 2 ki Yasin seket pak kamu dah makan palebur baca Al-Qur palebur baca sholat mau terolebur baca Quran sampian jauh dari saja nah mau di Roma beda saja ada di Roma saja ada pak ini beda tempat perbojongan kan ini maka beda musola beda langker di Roma beda tempat perbojongan pun lebih tempat saja ada Al-Quran aja jauh dari saja ada orang kadang baca Quran sengkah polan Quran aja ini Yala toroda macam deki pakun tai galak sengkabone lah deki boleh mun bede saja ada angken bental kapan mari abojang langsung nyaman ngalak Quran kan narik gempang maca per huruf oleh 10 mun setong 10 huruf mun 2 mun setong 10 ganjaran mun 2 huruf oleh 20 ganjaran bacalah sholawat cuma bidana sholawat bensin lain mun baca sholawat langsung diterima pak lain bensin lain mun lain itu amal kudu sampean 2 pelena mun tak lopot diterima itu tolak gimana sampean aja boleh amal-amal apa tak 2 tak lopot 2 diterima 5 itu lah mun sholawat pak kita soal aku diterima ya Allah ada tolakan sholawat sallallahu alaihi Muhammad para paman itu sholawat murnya lamur sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ilmu wujud ya sallallahu ala Muhammad sallallahu mau kering banyak ulah situ sallallahu ala Muhammad sallallahu baca selawat ingat kau lah pak kuni terima ya Allah
pakun itere amin Allahumma sholli ala Muhammad makan palebur baca salawat udah lambak gue lagi enak anak gimuduk insyaallah makin Mas Subadar Pasuruan karena pagi landi anak ngarapa landi anak maki kau benar pengajian Mas Subadar Serabu dari Pasuruan pas apa yang ijazah gaten kula apa yang sallallahu alaihi Muhammad nih Pak ini kagen rutin baca saibu sallallahu alaihi Muhammad kula sempat matur ke Mas Subadar matur Mas kenapa tak mana di sayyidina jangan kula benih sallallahu alaihi sayyidina punten tak mana di langsung sallallahu alaihi Muhammad saibu sallallahu alaihi Muhammad tak sampai 24 menit karena per setong sedetik maca sallallahu alaihi Muhammad sedetik sallallahu alaihi Muhammad detik sedetik mari ana setong kan sampeyan arokok si Maria salenter 15 menit 15 menit iki lagi Allahumma sholli ala Muhammad kan beda ulama apa yang ijazah boleh Pak beda ulama apa yang ijazah pun mari bojong selima utuh pakon baca sholawat naria 11 kali mari 11 kali pakon angkat tangan matur ke Allah ya Allah nyuwun ubeng ya Allah nyuwun apese akhir Roma tak cukup ya Allah matur ibri mesti ibri Pak jaring dunia ini akhirat swarga bagi kok kareng baca sholawat nak boleh karo dunia Pak iki bagi iya coba aja karo baca sekalian Pak coba benisim salabin Pak iki Pak isi koma ben mari bojong baca sholawat dari matur angkat ya Allah nyuwun apese ya Allah becik Roma tak cukup ya Allah paring sampean tak tuan rebek sekali Pak rebek sampean ya lan ya petok ya kudu ya jalan dong lho iki lagi alhamdulillah ya Allahumma sholli ala Muhammad makan palebur baca sholat